大家好，我叫李赛，我目前在联合国世界粮食计划署驻吉尔吉斯办公室工作。你们对吉尔吉斯这个国家有多少了解呢？吉尔吉斯斯坦紧邻中国，是一个多山的内陆国家。复杂的地形以及受全球气候变化的影响，使得这里全国超过1/4的人口都生活在贫困线以下，儿童的营养状况问题尤为突出。在这背景之下，2025年初，在中国国家国际发展合作署提供的全球发展和南南合作基金的支持下，联合国世界粮食计划署为吉尔吉斯全国超过10万余名的在校学生提供营养餐。今天就让我们一起走进努卡特第5小学，来看一看中国援助对当地的学校跟儿童带来的实实在在的改变吧。Selamat Sesbel, Meni Madam Sai。尼如发这能不能告诉我们学生们以前吃什么呢？他们现在在学校的午餐又是什么样的呢？ burun bo'lichka bilan issiq choy berardik. Hozir endi yordam kelganidan vitaminli, shirin, issiq tomoq beryapmiz. Ba'zi bir yetishmovchilik oiladagi farzandlar, bolalar kelib, bir kunda bir mahal issiq tomoq yeb ketishyapti. Rahmat deb. Здравствуйте. 朱浩然老师，能不能跟我们介绍一下学生们现在在有了热餐之后，他们在学校以及课堂上的表现有什么变化吗？ Бүгінгі күні Хашимжан Самиев атындағы орта мектебінде күніне 917 бала тамақтанып жатады. Анын ішінен 458-і қыз. Долбор бізге аябай пайдасы тиіп жатады. Себеп оқушыларды тамақтанғаннан кейін оқуға болған қызығуы аябай күшейіп, бізге долбор пайдасын тигізіп жатады. 现在让我们来看一看学生们今天的午餐吃什么吧。Hello， 今天的午餐好吃吗？ Мне очень нравится еда. Я очень люблю эту еду. 那我能问一下你将来长大以后想做什么吗？有什么梦想？ Я буду дизайнером. 根据联合国世界粮食计划署最新发布的全球学校营养餐状况报告显示，在校餐上每投资1美元就能获得7到35美元的回报。因此，中国政府对吉尔吉斯学校校餐项目的支持，不仅是为当地儿童的营养保驾护航，从长远看，更是提升了未来一代的健康跟教育水平。展望未来，我们希望继续共同携手，为更多的孩子带去美好的希望和未来。